nomor serial lembar saw ubabaknya lembar banintong seluruh habanwan jenis emas ketika kedua kolong sikilo nyospa 9 gram Yospa Pak
Banwan may kumat panyitu na pisang senang jumpi bat kunta agno berkom kawa ila ban video ini kedo belum kumu tos lidar kena sni ke pemerintah semua bat itu kawa kismola lihat itu abang keren agak tor ke pemerintah. Ito, kabayo sa ini ba isa hagas nang silang mundo. Ibabat ya kena nambar ke peningkam ngare keski. Iba sa hapo silang mundo. Iba ra ya kena ke pas pras ke ngare keski pemerintah. Ira ai kalau pain keren kendet tambah beli 4 bulan keren pala keren dewasna ai perlawan ya kejing. Jadi, bermula jadi. Wawan Syah. Wawan Syah. Teman-teman poino sa kapita jong kapaar. Tiket nomor ulang aspa live new. Aspa live new tiket nomor nagpunta kapaar. Keren lah. Kaya por ni hari ni iba yo ingin kertan baar. Iba in itu kendek safang kasulong bisa nangka bat ka berkongkwa jung i kuno ila bat penyo ingin kedo bat kunta daftar yang badan kam na kunta cobi perok rawan bakno bapintip ban khailang pat hagoi ke pot kumbala ini ba iwala ban penyo ingin keski bamenta semua ba keren singtian ingin ekspor to sikatian agentin ngai kadai ka pas tanjung kadang yo ya kadai ka pras ka baar ngai kalabat ibn kong tamba asip tanjung ipa ilara ya ibn kong ila kanjat inga sadin de kublai sibun praruan boro kaladai ka kabukul apa si kapakut insai siam yang hakawai kapor de kublai jadi pak kinong peniat kublai sibun Nre kano ngadap ke jikumen ngam pumjuyo yan meno ikani ka pras. Nre de kasin menengkong kajing kwai ro ngam padali kwai sno. Ngala sa ilahi arsemesin hane ko kanan jong padar. Ngalawan ka mersim ka bukhut. Nre gede ka paris le jong ngalawan hi metu bukhut. Nre ka yo hi yata utong kumbang ala temu. Berkeren betul orang melak ngasih kublai pi prawan to pi ki pedang yak nak pos sektor piru piyo hi yang tahu tong bepi temu tang kata hi kublai sibun ya pi baro itu kublai sibun ba ya kita biji itu jumpi berkesenang ke bawah pi bidan te baro mubre ugalon lagcong ke nasib lagcong ke bok Andrai ini ba hakne kasi hanjisa ilabat ya ke kedan ke benengkong Andrai let's say pose. Kene ko nasib yung ikong patsa benio banlong nangkong kene kasi yung bangala sa dilino. Kene namar kada kaya pig perlo rawan go kunju. Kibala ya simanta kene kasi bampat yo wanong do jukuman ako ko par pil salong hi kiban sayo kanasib yung pig kan sayalam. Ekune hakne ko por ngin poino sa kabalay. Ekune kabalay kene nomor tiket long bonrew.
Away lai kendai. Tehune kupur. Kajiknya cuma ada kalau sikilo, laispa kendai fulai. Kalian pak bangkeran ini pak pisang mana? Pisang saya. Oh ini pak iong ngasong halum luar. Di babak yang kena kerdan malai, ini pak ngasong halum luar. Di imla bangkeran iong malam sunang bangkeran dah semua. Imla bangkeran dah kena por suai. Kemudian kita kerang itu perlu kerawan berak bahagia kepor bah mafir pisau kumpulan mai yang mukta. Itu ibayo yang kedua kerana war ide nagasnam pamlaban.